Oh, izamlinda-ke umuntu njenganje. Kunini soloko ngilinda umuntu munye. Uzokufika namhlanje? Hawa mani ngilinde wena. Yenze msinya nginalanga lonke. I want to get this over and done with. Kunjani? Ngivukile kunjani? Wasolo ungifonela ngathi ngidengizi. No mara kunini? Khona what agent ezongibizela solo. Sizwene ngo3 sekusikhathi bani? Ngize ngamateksi. Ngivukile taram nokho ngakwakho. Ngivukile. Ya hey. Nomraro la mama. Kwenzakalani? Ngicabanga bonyana nawe uyazi kuba yini ngikubize isiphuthuphuthu kangaka. Ngiyazi njani? Kwenzakalani? Ngibuye emntwini. Uthini umuntu? Into zamazikhambi kuhle. Ngingenaphi? Kusemberegweni ziyacharagana into efana nalezo yeke ngathi akhe ngiyokuhlola. Ngifumanise ukuthi ukucharagana kwento zama wese ampur nawe kuyagwatha. Mina ungikhwatha njani? Ngeke ngathi ngikhuluma nawe uthi mina. Njani? Ngihlangana njani nendo zakho mina? Mina nawe kunento esihlanganisako yakwazi nawe lokho. Uyazi bonyana kunento esihlanganisako yeke umuntu lo kufike la kuvela khona ekutheni ngaphandle kokuthi ngizokulungisa into efana nalezo ampuri into zami ngeke zalunga. Ngikhumbula ukuthi sinawe kwaphela konke kade. Angisakhumbuli nokuthi bekwenzakala. Angikhumbuli nokuthi ke ngakuthanda enhleke noma ngikucala nje angikhumbuli ukuthi ngakuthanda. Ne angiboni ukuthi kunento mina engiphetheko kimi ekuwe njani. Angazi namanamba ami lawo wathethe kubani. Angazi. Na uthi kwaphela konke utsho ukuthini? Ngisho ukuthi kwaphela konke lokho bokwazi ukuthi bekukhona lokho kwaphela kade khulu. Nje ngi-right ngihappy. Ngizwisisa ngiba ungazongisharaganisela impilo, ungangisharaganisela impilo. Akunanto esihlanganisako mina nawe. Ayikho. Ngizokubuyelela ngiba ungiqala. Akunanto esihlanganisako mina nawe na. Ayikho. Okay. Akekudlula itregere leyaras. Angitsho ngibizele emaplazini. Ngifuna ukubuzwa kuhle. Ungibizele emaplazini lapho. Gcwele impukane nenkomo ngazi ukuthi ngifunani. So no na uthi akunanto esihlanganisako mina nawe. Umbuzo wami uzokuba munye. Abantwana abahlanu aba onabo bonke ngebaka Jonas. Ungibuza njani umbuzo njalo? Ungibuza njani umbuzo njalo? Musu uyangithuka wena. Angibuyelele. Abantwana abahlanu ohlala nabo nobaba uVilakazi. uVilakazi ahlala akhuluma ngabo bonyana ngebaka Jonas. Bonke ngebaka Jonas na iye nofana awa. Ngebaka Jonas. Nawo lokhu uyakwazi ngebaka Jonas. Okay. Wokuthoma lo newesibili sidlula njani lapho? Wokuthoma newesibili njani? Ngebaka Jonas abantwana laba bonke ngebaka Jonas nawo lokhu uyakwazi. Wakhamba wazi. Hawu, yini ngakufihlela yona? Newesibili sidlula njani lapho? Ngebaka Jonas. Uzokuhle manje. Uyangizwa? Bantwana baka Jonas. Angenzi nje. Ngombanyana mina ngifuna ukulungisa ngaphandle kokuthi ngimorosele umuzi. Kodwana ngendlela wenza ngayo lese ungiphutshela ndawana. Yeke ngizokuchinga la ungiphutshela khona. Ngizokudosela uVilakazi umntana. Ungathukwa.
ngizokudosela uvilakazi umtato ngimazise bonyana abantwana ababili bokuthoma ngitsho wekuthoma nowesibili akusibo bakaJonasi njengoba na yena azi kungebakaJonasi.